Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye n'amakuru akomeye cyane n'amakuru avugwa kuri Bobi Wine. Urugo rwa Bobi Wine, igisirikare cyo mu gihugu cya Uganda UPDF kimaze gusohora itangazo rikomeye cyane mbetsa ko hari amatora abaye y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda, amatora yoreka gute Museveni yaje kwegukana atsinze uyu Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Sentamu, hanyuma ariko ntiyigeze yemera ibyavuye mu matora, gusa byatangajwe ko batazigera batanga ikirego mu rukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga y'igihugu cya Uganda, cyane ko bavugaga yuko batizeye ubutabera. Hanyuma rero amakuru akomeye cyane kuri Robert Kyagulanyi Sentamu ngiye kwibageza, ariko reka mbanze mbabwire ko Hamas imaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Hamas, umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas witwa Khaled Meshal yatangaje ko uyu mutwe udashobora kandi kwemera gushyira intwaro hasi mu gihe Israel ikomeje umugambi wo kwigarurira Gaza. Kandi muri aya makuru ndaza no kubabwira andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa, by'umwihariko kwerekeye no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irakomeje, aho umutwe wa M23 ukomeje kugenda uhangana n'ihuriro coalition irimo FARDC, FDLR, irimo ingabo z'u Burundi, irimo abacanshuro ndetse na Wazalendo. Ariko kandi reka amakuru yacu tuyahere mu gihugu cya Uganda. Umusirikare yarasiwe ku kibuga nyuma yo kubura amafaranga 820 yo kureba umupira. Umusirikare wo mu ngabo za Uganda UPDF ku cyumweru cya 8 Gashyantare yarasiwe ku kibuga nyuma yo kubura amashiringi ya Uganda 2000, kuva amafaranga 820 yo kwinjira ngo arebe umupira. Byabereye mu mujyi wa Katyalika, aho mu karere ka Kagadi ku kibuga cy'ishuri ribanza rya Kiliziya Gatolika ryitiriwe Mutagatifu Petero. Makuru y'urupfu rwa Mbale Akuzibwe wari ufite imyaka 35 y'amavuko yemejwe n'umuvugizi wa polisi ya Uganda mu ntara ya Albertine SP Akiza Aran Julius, nk'uko amakuru abivuga. Yagize ati byavuzwe ko nyakwigendera kandi yagerageje kwinjira ku kibuga nta ruhushya, hanyuma ashwana n'umupolisi. Umupolisi kandi yahise ari ku rufa rw'amasasu arasa Akuzibwe Mbale wahise apfa. SP Hakiza yunzemo ko nyuma akekwaho rero kurasa uriya musirikare yahise yishyikiriza sitasiyo ya polisi, anayishyikiriza kandi imbunda yakoreshaga. Yavuze kandi ko izina ry'uriya mupolisi wishe musirikare yagizwe ibanga ku mpamvu z'umutekano ndetse n'iz'umugore we mu gihe iperereza rigikomeje. Monitor kandi ukesha inkuru ivuga ko ubwo uriya musirikare wa UPDF yaraswaga, ababibonye bavuga ko yari yambaye imyambaro isanzwe ajya kureba umupira wahuzaga ikipe yitwa Super Lions FC ndetse n'itwa Rayanda FC. Bavuze ko kwinjira kuri uyu mukino byari amashiringi ya Uganda 2000 by'amafaranga y'u Rwanda, by'amafaranga ya Uganda. Amakuru avuga ko nyakwigendera yari yaguze itike yo kwinjira ku mukino, ariko biba ngombwa ko asohoka gato agiye kureba nyina umubyara. Hanyuma rero ubwo yageragezaga kongera kwinjira ngo yasabwe andi mafaranga, avuga ko yari yishyuye. Umusirikare ngo yasabye ko yakongera kandi amashiringi 1000 ko yari yishyuye mbere abateguye umukino kandi barabyanga. Nyuma y'imaka ndetse no guterana amagambo ngo byabaye ngombwa ko umupolisi witwa Semei Kato ukorera kuri sitasiyo ya polisi ya Kiatereka ategeka umusirikare kuva rero ku kibuga agataha, undi arabyanga. The Monitor ivuga ko Kato yahise akubita Mbale urushyi, biba intandaro y'imirwano hagati yabo bombi, ari nabwo wari ufite imbunda yahise rero arasa mugenzi we. Umuyobozi w'inama y'umujyi wa Kiatereka witwa Yusam Musisi yamaganye ibyabaye, yise urugomo n'igikorwa kitarimo unyamwuga. Ati Kato nk'ushinzwe umutekano watojwe yagasabye ubufasha bagenzi we, hakabaho kandi itabwa muri yombi aho gukoresha imbaraga zica. Nzimo ko nyakwigendera yari umusirikare uri mu kazi wa UPDF wari mu Kibari. Reka rero tujye mu gihugu cya Uganda kandi kuri Robert Kyagulanyi Sentamu, nk'uko amakuru aturuka mu gihugu cya Uganda abitangaza. Bivugwa ko polisi ya Uganda yavuze ko bazakomeza kandi kugenzura urugo rwa Robert Kyagulanyi Sentamu. Umuvugizi wa Uganda Kitume Rusoke yashimangiye ko polisi yo muri iki gihugu ikomeje kugenzura byihariye urugo rwa Robert Kyagulanyi Sentamu uzwi nka Bobi Wine, umuyobozi w'ishyaka rya NUP, kubera impamvu z'umutekano. Kuva ku itariki ya 15 Mutarama 2026, amakuru avuga ko nibwo abapolisi ba Uganda batangiye kurinda byihariye urugo rwa Bobi Wine ruherereye i Magere. Icyo gihe kandi Bobi Wine yavuze ko yabashije gucika inzego zishinzwe umutekano ajya aho yise ahatekanye. Kituma yavuze ko iki gikorwa gishingiye ku mpamvu z'umutekano w'igihugu, ariko ntiyatangaje igihe kizamara. Rusoke yavuze ko Bobi Wine nta cyaha yakoze kandi ko azahamagarwa gusa mu gihe byaba ngombwa kugira ngo atange ibisobanuro.
mu kiganiro umugore wa Bobi Wine Barbara Itungo aherutse kugirana n'itangazamakuru ku 24 Mutarama 2025 yasobanuye ko urugo rwe rwatewe akagirirwa nabi bazira kudatanga ijambo banga password ya telefone ye. Ni mu gihe kandi tariki 28 Mutarama 2026 abagize umuryango wabo barimo n'abavandimwe be babujijwe gusura urugo rwe kugeza ubu nta muntu wemerewe kandi gusohoka muri uru rugo. Bobi Wine niwe wakurikiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni watsindiye kuyobora Uganda ku majwi 71.6% mu gihe Wine yagize amajwi 28.22% muri iki gihugu cya Uganda. Uko nabibabwiye rero reka dukomereze inkuru yacu kuri inkuru babwire ko umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas witwa Khaled Meshaal yatangaje ko uyu mutwe udashobora kwemera gushyira intwaro hasi mu gihe Israel igikomeje umugambi wo kwigarura Gaza. Ibyo uwo muyobozi kandi bigarutseho ubwo yari mu nama izwi nka Al Jazeera Forum itegurwa n'icyo itangazamakuru igahuza hamwe abakora itangazamakuru ndetse n'abayobozi batandukanye. Meshaal yavuze ko ibiganiro bivuga ko kwambara Hamas intwaro ari igice cy'umugambi maze igihe kirekire ugamije guca intege ndetse no gukuraho burundu urugamba rw'abanyapalestine rwo kwirwanaho. Meshaal yatangaje ko ibyo mu gihe kandi impaka zikomeje ku isi aho bamwe bagaragaza ko Hamas yarekura intwaro mu rwego rwo gushakira umuti urambye amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati. Ni mu gihe kandi muri 2025 hasinywe amasezerano hagati ya kurangiza intambara hagati ya Hamas na Israel muri Gaza bigizwemo uruhare na Amerika ndetse haterwa izindi ntambwe zirimo kurekura imfungwa hamwe n'imiryango iracogora ariko intambara kandi ntihagarara. Meshaal yavuze ko guhagarika kurwana binyuze mu kuba Hamas kandi yashyira intwaro hari hasi ari ikintu abona nko guca intege ubushobozi bwa Palestine bwo kwirwanaho. Ati kuvuga ko Hamas kandi igomba gushyira intwaro hasi mu gihe Israel ikomeje kwigarura Gaza ndetse gukandamiza abanyapalestine ni nko kudusaba kwiyambura uburenganzira bwo kwirwanaho. Yakomeje avuga ko ibyo bisabwa atari bishya ahubwo ari igice cy'umugambi muremure wo kugerageza guca intege imitwe yose yitwaje intwaro iharanira uburenganzira bw'abanyapalestine. Ati iki ni igikorwa kandi kimaze imyaka myinshi kigamije guca kuduca intege no kudushyira mu mwanya wo kwemera akarengane. Meshaal yashimangiye ko Hamas idashobora kandi kwemera icyo asobanura nko kwiyambura ubwirinzi mu gihe kandi Israel ikomeje ibikorwa bya gisirikare gufunga Gaza ndetse no kubuza abaturage bayo uburenganzira bw'ibanze. Yagaragaje ko nta gihugu cyangwa se umuryango ushobora kwemera gushyira intwaro hasi mu gihe ugihanganye n'abawambuye ubutaka n'uburenganzira. Uyu muyobozi kandi yanenze umuryango mpuzamahanga awushinja kudashyira igitutu gihagije kuri Israel kugira ngo ihagarike ibikorwa byo kwigarura Gaza. Yavuze ko amahoro nyayo atagerwaho mu gihe hadashyizwe imbere ubutabera n'uburenganzira bungana. Meshaal yatangaje ko Hamas kandi iteguye ibiganiro byose bigamije amahoro arambye ariko byubakiye ku guhagarika kwigarurira Gaza ndetse no guha abanyapalestine uburenganzira busesuye bitaba ibyo bagakomeza kandi kwirwanaho. Khaled Meshaal ni umwe mu bayobozi kandi bakuru bayoboye umutwe wa Hamas nyuma y'uko 2024 Israel yishe Ismail Haniyeh wari umuyobozi mukuru wayo ndetse na Yahya Sinwar wari waje guhita amusimbura icyo gihe. Korera amakuru avugwa hagati ya Hamas ndetse na Palestine. Hanyuma amakuru yacu reka tuyasoze ariko tuyasoreze kuri iyi nkuru ndumva nanayivuzeho ku munsi w'ejo gatoya babwira ko ubushinjacyaha mukuru wa gisirikare witwa Colonel Charles Sumanyi yatangaje ko Brigadier General Gakwere Ezekiel woza ari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba FDLR akiri mu maboko y'inzego z'umutekano kandi ko hari gahunda yo kumushyikiriza ubutabera kugira ngo aburanishwe. Ikiganiro n'abanyamakuru kigamije gutangiza icyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko cyahuje abo mu nzego z'ubutabera kuri wa 9 Gashyantare 2026. Colonel Sumanyi yasobanuye ko gahunda yo gushyikiriza Brigadier General Gakwere ubutabera iteganyijwe mu minsi itari myinshi cyane. Yagize ati yari umuyobozi mukuru muri FDLR afite amakuru menshi cyane rero ajyanye n'ibyo yakoraga n'ibyo FDLR ikora n'ubu ngubu ikomeza kandi gukora. Inzego z'umutekano rero hari byo zikimubaza ati mu minsi itari mike itari na myinshi cyane azashyikirizwa ubutabera bwa gisirikare kandi imanza zacu murabizi ko zibera mu ruhame niba ngombwa ababikeneye kandi bazabikurikira. Brigadier General Gakwere wari nimero ya 3 mu buyobozi bukuru bwa FDLR yafatiwe mu mujyi wa Goma muri Mutarama 2025. Abarwanyi b'ihoro rya FC23 rwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo amushyikiriza u Rwanda tariki ya 2 Werurwe uwo mwaka. Ubwo Brigadier General Gakwere kandi ashyikirizwaga u Rwanda yabwiye itangazamakuru yavuze ko yavukiye mu yahoze ari Kigali ngari bakaba ari muri Kanyinya mu karere ka Nyarugenge. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Gakwere yari afite ipeti rya lieutenant akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri rya Baso officier Sobutare aho
yizerwaga cyane na Kapiteni Nzeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Bivuga ko Brigadier General Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga Niyifomira biciye abatutsi benshi cyane kuri za bariyeri n'ahandi hantu mu cyahoze ari Perefegitura ya Butare. Brigadier General Gakwerere ni umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nzeyimana Ildefonse mu rugo rw'umwamikazi Rosalie Gicanda tariki 20 Mata mwaka w'1994, baramwica anakekwa ko ari mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye Perefegitura ya Butare nk'uko amakuru abishimangira.